Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan sakanod na pituan na pengampunguran na usay nakipito akarakan na sumaka panggulalang ko nakiseroy nagagaw na pananadem. Na dia kung pamanayari na rin na dia kanay di kukurmat na di pelilali lang kay Prinsesa Nurhaya aso pamilya Mangutara. Na aya sampurna na sibi pagmamahal. Ati kurung pamanay Prinsesa Nurhaya pamilya Mangutara wana di kumasara kay pupumagulaw lang ko solo manangubangan sa niyo. Nama kanggay kano ko nama pakasubusutuan tanorida to umara. Ida pawingen naguda edawenian sa tetang kay ni Buja Sudi sakat inawasala. Kang na na usaka dirole
marina urem kaino hidup prinsesi maka kagia dede amai digadikan derem bengau diri dain napakin gani mana kaipana nama taken au miang bungarina wadetara bui ya perisi senoraya pamile mangang otai rai nagu suka pangan uni bu imag amai halakang kaki di dema dia genang suka ane ai na ino se ino rasa na kakagi lambedil tamaki dato umara kataya airan na bapamana di mapara prinsesa nore ahai ai pamili mangutara kagiami ai nune sigina kaya bulan udiri dinan duan sara-sara nau ayat niat tamu itu tagu masona gona pekeran sona benih serapene tanginu oh yai mana nabi sampai nerara udah nabi padang ilaudin mana saya diraka kaki apa toni yang udah saleh ini lau nago soka pangan uni kanakan saunanyan naku namila unia adieunan soni begitu na ola dilalayo na sonor na kagiami pang kaito sarog iribu nang kau prinsesa nore ahai ya pamili mangotarau pagi reibu onang kuau na balada kana bedana kulanguan amingiging nangwa pakam tai sau mangadipan manim bengai do lai lagi kasai